Minister Muveani wa utalii Penina Malonza kunenganiliwa utedio kwa enende ala methitwe maithinwa ni nyamu cia kitheka kuya mwingi. Wa Yala Hassan Omar kukwata mbaundi vya kilungu cha itatu yulwa yana ndini wa mutalatala wa ilovya wa mwaka wa 2023. Na alama tuye utewa lelu wa masako kuthika ngundo kwenda muvea wa waki wa malelu wa kena hunga mieseso ya kwenda komboa nyumba sio. Vilingi Wa Mauvoo. Ni na udho chat kwa tiani Facebook ni Mutongo TV. Tuambia Mauvoo maito ukuma kauntini ya Kitui bala andu kauta yute ni maende na kukwata uiti sivitali munene wa Kitui level 4 itina wa kukitiku wane mbanga ya lelo ila ikitiki lelo ni munene wa kumadhika kuthi Kitui kisioni cha kwa mona kilomita mbudhu kuma musini wa Kitui mbanga ikoneti ngali ya matato kwa andu 14 ya kinasako na ngali ingi ya kimbene ila umete musini wa Kitui elekele ilovi vala akuama kwata maume CMI na vala matoiwe kana masembi wesi vitali wa Kitui kukwata uiti mwandi kitu wa Mauvoo kuma kauntini ya Kitui Onesmus Talo notumbanisi Mauvoo asu. Handu ikomla dhamdatu na alame ngali nlesi ya kongane kisioni cha kwa mona lelo ni munene wa kuma Kitui kuthithika amwane maendeno kwata uiti sipitali ni munene wa Kitui level 4 na kukwata maume CMI ngali ina ila imoni ikuandu 14 ya sako ya kina na ila yumete musini wa ilovi ya kongana na ngali ya kimbene ila inandeleva weka yumete musini wa Kitui malandeleva wayo kwati maume CMI kwena na Ross Kaleche na ulani mutethesi wa ndakitali kana CHV kuma kisioni cha kwa mona na uleti na wambanga ikuketeka utetheisi ndeleva wangali iya kimbene kusembo hospitali ni wa Kitui level 4 kukwata uiti otondo kuelesya ni CHV kana community health volunteer na saa 5:30 nungamite netelete ngali nendete mazikoni banga ni yezi wa between kwa mona na kwa mumo wabukatekati na ya ngali personal na nisani bange yesu ni ya umesiando muno na mwene ngali ya personal isu ni wakwata maumesie na aumwa ni community bako mana ko loko mumba sia aumia adi zinwali kiyo elo manita kulumana na naya MC ya wa kwitu charity atu komwengali na wenda na lea ako mwangali na samana kosuwa personal toka Kitui general na ne atisia maundu makwa onze mpaka mwana kesu aitwe na wiyovo nikana na mwakua alangi mengalini iya matatu na alama kwatie maumesie masemzo hospitalini wa Kitui level 4 ni maofisa mavolisi kuma kiseseni cha matinyani Kitui chodhilone wa Swam na kendelebo anisani iya kinasako Johnson Malandi na ula watuleka kumbangani inu awetakana avingiswe ni ngali iya kimbene walotatie kwenda kupetanga ngali yake kuma leluni indi uonde waima walangali isu ikonganie chongo kwa chongo na akuwa maki kukwata maumisi pick up numeri lobi na yumetako yawana yukita kuni na moya banda zonga wewe ngabaito meka nuno bata ukutana kwa umezi anda vyote ilo no kita pina kita unga medo ningandika nundo no kungonga kaendo kwa konga na ini ngalopo ya kwa nake na obundume nona biga bwizu nyoki no ke wendene so ke biga taka nona dai ka Ross Kaleche iweta kwithia mbanga cia lelo sikathite muno mota matakitali manduani mena kianda cha kuthukuma mwene ndi ayenda serikali ya kaunti ya Kitui kwikedia mena sindu cia kuona nyakana moni matakitali manduani aithingilela lelo o wa kuma Kitui kuthithika withitwe wina mbanga mbingi na tumundo nitwele kwikwa kusia ngali kusemba muno walota lo munene wa andu uminete na kuumia na angi kutua ni thayu kuma na mbanga cia lelo ino ya personal ina mundu umwe community health volunteers tusomethetwe undu ola wa umila twambe kosa uombe kyathi kiungameni kwithia usuo kuthikwa ena andu angi momuthika ona nyendi kwenda kwikundu indi undu wa umila kisioni ni tuosa mwana na ni kila kingi tukwenda ni gloves na mbanji indi twabika hospitali general ni twondumi wa nesa ndakitali ni siosa lela positive na
ndinona thina ona umwe ita na mbanga bingi pyu na ketha ni paive bongelange twetu bumps nondu utwolange speed nukwitha mbanga kila chumwa nukwigwa mbanga na mbanga esu ichumisya last week ni naumite kabati na nethi mbanga yekwa ni mundu wa moda na ngali na nina mosa na kena mwetu oba uwande uyuketi na mbangi ngi kukosi watukono wakwa mukia umundi kisioni cha Katutu balangali ila ikuita athukumi mandongo ya kakuma ba kaunti ya Kitui Irene Kasalu ikongania na kamota kisioni cha Katutu balaki umeta chathini chambo ya cha chama cha Wiper kulaki utwaiwa kuya ya tamusi kwa Kalonzo Musyoka wana makwati maumisi na kuwitwa na kuinuka. Vilingi Wa Mauvoo kuma kaunti ya Kitui ni Onesmus Chalo. Tuyandhini wa kaunti ya Kitui ni kananake Minista Muviani wa utalii na Kithio Penina Malonza ni watambuka kilio mbunge cha mwingi ya Yolo na mwingi ya kati kunenganele wa utethio kwa enendi ala methitwe maivithukiwani nyamu cia kitheka ndwa ila cia tetheka ni vamwe na ngomeni ngune na wodi ya Waita. Malonza ni waweta kananu kuendea kuthingilila mutalatala wa ala mekuthinwa ni nyamu cia kitheka maivwe ni serikali nilivoti yake mwandiki wa Mauvoo kuma ngalikoni ya mwingi Lina Musangi. Mbe waekalingilile kuma mwingia kate mwingia Yolo mwana mwingia utheloni wasio kaunti ya Kitui kumudhanyani wasuoni makwata utethi wa leu na ala methito maleu mwamanangi tunenya musa kithekani iseso ila yatwe iso ni Minista Muviani wa nyamu isi kithekani mwandu Penina Malonza. One anaandiki Mauvoo ichina kuwale kwenye wodi ya Waita mwingia kati isasa ile atwa iso skulu ni wa musingi wa Kivue mwandu Penina ni wawecha kana muvikie na kosa itambe ya kwenye kisa enenze leo itina wa mukwitha wa kwa ivinda methita mautalani mawasio alama umanito na nyamu isi kithekani ambapo nimeweza kupeana chakula kwa wale watu wameadhiriwa mimea yao na mashamba yao na ng'ombe zao na wanyamapori. Niliweza kutembea eneo hili wakati kulikuwa na hiyo conflict na nikawaahidi wakati nitasaidika na niombe kidogo msaada nitaweza kuwaletea, na ndipo nimerudi mara ya pili ili niwapee huu msaada wenye niliwaahidi. Nimeweza kupeana magunia 300 ya mchele, magunia 150 pale wa Musofo Nguni ward na hapa Waita magunia 150, na hii chakula inaenda kwa familia zenye mashamba yao iliadhiriwa na wanyamapori, lakini pia inaenda kwa community wote kwa sababu pia wao wote wamekuwa wakisaidiana pamoja na serikali katika kuchunga hao wanyama. Ukavindaniika Penina ni wa mata enenzi kusovea nyamu cia kithekani ku oweta kana nyamu ii ni cia uniko munene kula kwi mwenenzi na kusovea nyamu ii ni kwikithia uthui kaunti ya Kitui. Watu wa mwingi nimewaambia pia wanyama wa porini ni fedha, ambapo mtaweza kuweka sanctuaries za snakes, watu waangalie mpate pesa. Mtaweza kuweka hii reserve yenu muitengeneze vizuri, nilete wanyama Kitui County ianze kubenefit kutoka kwa wanyama porini. Madhara ya hao elephant kukula mimea yetu siku zote na kulia, tukue tunaweza pata faida. Kwa hivyo mimi hayo ndio nimeweza kuzungumza na community iko very receptive na wamesema watasaidiana pamoja na county na serikali kubwa ili tuhakikishe haya yametendeka. Asante. Kila wakati kuna jambo huwa mnapigia chief ama mnapigia wale officers ambao wako katika ofisi ya KWS huko pande ya Mwingi. Kwa hivyo asanteni sana. Kuripoti ya Vilingi Wa Mauvoo kuma Waita mwingia katika kaunti ya Kitui ni Lina Musangi. Tuelekele kaunti ya Makueni na ke county commissioner wa kaunti William Kaimba ni wenda muvia wa nyamu na utalii kunikile makwani ma andu alamo metwe kana kuwa wani nyamu cia kitheka ku akiweta vena makwani alama vikite utalo wa maana 336 valandu amwe metwe na angi makwa wani nyamu cia kitheka ni wenda Minister Muviani Penina Malonza kusisia undu muvia utona ukati ya ndivisia andu alamo
metwe kana misi ila yaitie andumo alamo waitwe ni nyamusi ya KITAKA livotiete tukwa kuni Caleb Chalo. Nikavindane kala Minista Muvyane wa Namu seithekane na otalie thokete makuweni mwesone wa chuma ki kuviungwa muradi ulovanie kuiyakithio kwiselanzia cia kimatukwa. County Commissioner wa makuweni William Kaimba ni wosie usoye kulilikanya muvea wa nyamu kana makwani mandu ala mometwe ni Namu kana mesi ila endwa momo waitwe ni Namu yetotalo wa makwani maana 336 na kitumire kiu kwenda muvea ukalatange ndivi kwandu na family ii. That the people of Makueni would wish that their compensation cases are fast tracked. Currently, we have about 336 cases of various injury, including death. Kindly, madam, if this can be fast tracked, we will appreciate. Enge muneno osese makuweni ni watini ya makwani maitheka ila siyatete ngusanisyo kati wa muvea wa KWS na NND kumu NND makienda maiwe itheka ila na uo muvea wa KWS uvane yeta mali ya serikali ya kwa Namu. Same road leads to a land that I understand quite a number of us here have vested interest. I have no problem with the land, madam, but I would wish that that land, there is a conflict of the settlers and the KWS. Currently, they are likely even to take us to court, the security team, because they want us to issue them with consent to subdivide that land. But as it is not possible because it is contested by KWS. So, as a security team, we are asking your ministry if it can fast track this issue. Wanani wa County Commissioner ukakavindane kala kaundini ya makuweni ka waindo na namusi ya KITAKA nuko dha kwikathia na muno evinda ye kwangiye kia langasi. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi Wa Mauvoo, Makueni. Tuisonga na mbele kana na mwasi ya lame na amaniwa meungu wa mutaratala wa kisomo wa CBC na mekwenda kudhamia amaniwa mo kuma valama somea kudhima skulu ni ange nimende kambe kuvika maofisini ma kisomo ma sabu kaunti kana mawaliuku amekwe muveani wa kisomo kusila mitandao uwanenwa ni munini wa director wa kisomo sabu kaunti ya Kibwezi kaunti ya Makueni ula ainena kavindane kaki kalona ase sabu kaunti isu ya Kibwezi waweta kiki wa kivata nundu amaniwa ame kamutiani mausungio momekia wa mitandaoni kuyana na maskulu ila kana skulu ila masomeani livotia Kennedy Mulinge. Walanyo wa kisomo wa CBC unokie na ikinayo ya mausungio mametiani laye kwa ni amaniwa kutuma wakula kwenza mametiani ya NEC. Pita gakumo no weta kudhamia maniwa mawalanyo ukuthima skulu wangi muvea wa kisomo tena livoti. Tautuma maniwa ama kosa record sio siya mausungio mametiani skulu ni Isusi Imbiam. Wherever you are taking your child, either ni Kibwezi ama in other areas, transferring of these runners sio kama vile ilikuwa hapo mbeleni, unatoa tu mtoto kienyeji unampeleka shule nyingine. Kuna mitihani huwa wanafanya kuanzia grade 3. Wanafanya mtihani ina assessed by the teachers, then after that inatumwa kwa NEC online from grade 3 up to grade 5. Then grade 6 wanafanya mtihani ya NEC. I want to say, if you want to transfer your runner, ensure umeitisha the assessment number. The assessment number ndio itakusaidia kutransfer huyo mtoto to another school, so that kwa sababu marks zake ziko kwa NEC portal iweze kuwa transferred to that other school. Vaga kumoenda silame kwenda kudhamia maniwa mo kwamba kufika maofisini ya mamuvea wa kisomo kiwangoni cha sub-county.
nekana mwaliku ama kwa kula kuipoto ya nzama ya NEC na indi mainewe dhangwe na mausungyo mama manuwa wo skulu nesungu nekana mathinayo skulu nesu yembia. Nimepata wazazi wengi wana transfer watoto kisha baadaye, like what happened last year, watoto wengi hawakuwa na marks za grade 3, 4, 5. Na unajua kupata nao ile kare ka certificate wanapewa wakiwa grade 6 inakuwa ni combination ya ile kazi yote wamefanya wakiwa grade 4. Hiyo inaanzia 4, 5 and 6. So ikiwa unataka kutransfer your runner, go to county office uende wakufanyia hiyo transfer. Na kama pengine ujui where you go, ask the teacher where you are taking your child. Kokonya mama maskulu kwitha matena mawalonyo meanu makukumbatilia kisomo kicha CBC. Gakumo aenda maskulu ma sekondari alame ukuvune na lama musingi kutumeani ya mawalonyo alame na moko serikali ende na kuikia kithito kongela mawalonyo akuikithia nemeane ya. Wao watoto ambao wanaenda junior secondary schools, in the next 3 years, they will be joining the senior secondary school. So what we are appealing is that we work together with those junior secondary schools. Ikiwa wanataka to use the laboratory facilities, allow them to use those facilities. Let us assist them. We know the government haina uwezo wa kuweka laboratory kwa kila primary school, but I believe very soon they are going to do that. Dilivoti ya Motongo TV kuma Kibwezi kauntini ya Makueni nyeneta wa Ken Mulinge. Tuelekele kuya kauntini ya Mombasa na uomulati wa nyumba ya matuko awa Buxton Point kauntini ya Mombasa ni uendeye na kuete maoni kivadhukanyo kumakula kui enendi vamwe na atongo ikivadhukanyo evo muyumbe wa Iyala Hassan Omar na ula uelivikie kwithio itetea serikali eyelesya kana mulati u no kwithio uyete maendeyo kuwa itulamuti umwe kana mwambia wa mulati u na ulani Suleiman Shabal na indi ainena inge inu vikie kwithio ikwata amba uendekethio wa serikali wa mutalatala wa ilovia wa mwaka wa 2023 haiweta kana no kwethi wa uyailia kukwati kana kuikithia kana mwenendi ndevinyiki kana ndi ilivotila yumanitwe niwe mwandikito wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa Angelina Mose. Hassan Omar ni watula mutimu ambesi wa mulati wa Buxton Point na ula ni muyumbe wa Iyala Suleiman Shabal kwa kila ukuwetekana omoli nyumba ila enendi mekala na kuwaka nyumba siya matuku ana kumakenga kana makaa kwata nyumba ikuwa dhoa monini undu ula utaadhikia kuwanisya. Na waomba, manake siku tukianzisha mambo ya housing, mutaona ile model ya kitaifa pale Changamwe, sio hii model ya Buxton. Huwezi ukapata ardhi ya serikali ukauza kwa market rate. There must be social impact. Nimeisema hata kama Shabal ni rafiki yangu, tuwafanya naye East Africa, lakini hapo alitukosea. Ile ardhi ilikuwa ni ardhi na ni rasilimali ya watu wa Mombasa, kuitukua bure na kuuza katika market rate without social impact goes against the grain of public interest. Uneni wake ni wakuwata mboni seneta mwalote chamani cha UDA Miraji Abdillahi na ula wetakana kuvikia kuma ukitia enendi ala mekala kisioni kiucha Buxton kuikithia kanani makwata haki. Na mimi sitanyamaza mpaka watu wa Buxton wapate haki zao. Mpaka watu wa Buxton warudishwe pale walipoahidiwa. Ndiyo nilikuwa mfanyikazi wa Buxton Point, but that does not validate the inhuman that the developer wants to do to the people of Buxton. I'm here kama mama haki na nitasimama na haki ya mtu yoyote mahali kokote wakati wowote without any fear of contradiction. Omar nuku wetakana muvango wa serikali wa kutila kilungu cha itatu yuluwa yana kwe adhu 10 kila kikaenda kwe waki wa nyumba ni muvango musio na ulo kuikithekana vai mwenendi unavinyiwa nginuku wetakana muvango ukaitemenya mawia kwe enendi. Kwa hivyo mimi nilikuwa nawaomba siku tukianza hii ujenzi wa majumba, kama ni huko Likoni, kama ni Nyali, kama ni Changamwe, kama ni kwingine kokote, tukianza ujenzi wa majumba tutahakikisha vijana wengi na kina mama wamepata ajira directly and indirectly. Mitanga italetwa na wewe tukua 3%. Uliweka akiba yako,
utapawa kandarasi ulete michanga, mwingine ataleta simiti, mwingine atakuwa kibarua, mama mboga atakwenda kuuza site, pesa zitarudi mashinani ili watu waanze kujumuika kiuchumi, ili tuweze kuimarisha hali ya maisha yetu, to put food on our table and dignities to our family. Kwa hivyo mimi nawaomba kavindane kuni wa makuli ayumbe mavikie kukwata mbo mutalatala wa ilovia wa mwaka wa 2023 na kuweka kuvuthia wetakana wa vitu ukithwa ukaete maendeleo maingi vandhi ya Kenya. Tunawaambia wabunge wetu waangalie ile finance bill, pale kuna uzuri na mazuri ni mingi. William Ruto ameshukisha masuala ya mikopo na anajaribu sana kuhakikisha kwamba ratiba nyingi za serikali zitaendelezwa na pesa ambazo sisi tutakusanya katika kodi. Tumeanza kupambana na ufisadi. Watu kutoka mashirika fulani wamepambana, wameng'atuliwa katika makazi zao ili kuhakikisha na kuweka imani kwa Wakenya kwamba sisi tutaweza kuhakikisha kwamba tumeimarisha masala ya fight against corruption. Gilivoti ya Vilingi Wa Mauvoo kuma kaunti ya Mombasa ni itawa Angelina Mose. Nende livoti su kuma kaunti ya Mombasa yetutwandeni wa uthiumo witu wambe tuciokethia twina mauvoo angi kauta mesani ndukathivasa. Musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosiaisi ya kila muthenya kwa kutangasithia biasala waku kana kumanithia alama evasa ila mundo waku watutia kwisila imanithia sia iku kwa mavombe yange tufikie kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imunana itatu mwonza kana ututume email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile biasala situ. The Agricultural Society of Kenya kana ASK kwisila kwa mwene kivila uvonge wa Masaku dhocha we mwikali wa kaunti ya Masaku wamwena kaunti ila ithengeani na Kenya kwa udhanda ndini wa mawonanyo kivadhukanyo mawonanyo makata iwe kiwanzani cha The Machako Showground kwambia wakati wa matuku mwonza nginya mwadhandatu wa matuku 10 mwai wa dhandatu mwaka ni uwa ngilili na miongo na itatu ene ianda mbe wajana limo na miongo 5 kuma sectors kivadhukanyo ta uimi usiovyo wasindu kana manufacturing nyumba kana housing viasala nini na ila siende na kukila maundu mavengi mevya ya wanda na ene hospitality kisomo vomwena wonanyo wa maundu angi utuika wa matuku ene iandandini wa maonanyo asume kwati wako yandikithe kufikia wakeli wa matuku dhandatu mwai wa dhandatu mwaka ni uwangilili na miongoli na itatu kwa kuyandikithe mitandao ni likandini wa website ya muvea usu ilani www.ask.co.ke kana machakos@ask.co.ke kana ukune simu kwisila nambani ino noti mwonza imwe 5 nyanya kenda 5 Ni na udhocha ingi na indi tuisonga na mbe tukunikila mauvoo makoneti NND alama tuyote wa lelo wa kuma Masaku kuthika ngundo ni maumia ukulio kula kwa isilikali ndi kuisila movea wa kwa kamalelo uvandi ya Kenya wa Kena ndukavikie kwethi wa uyombo wa nyumba sioma iweta kana notisi lama nengetwe ni movea ni muno na unake MCA wa wodi ya Mutituni ni wailesi ya kana nukukwati ya niana NND wamwena atongo kuma kaunti ni ya Masaku ni kana kuikithia kana NND ni makwata akioni livoti yake mwandikiti wa Mauvoo Daniel Mongela. Matuko mathelu nitinonie andu moka mambia ichatevu na teisa niwa kwekanua tatona mambia inzila itue etina wanduka sito na ende twe maya tona ndwangi na momoka mambia uiko na X ona mundu aibenwa kindu ndataba gwake wakwa uningoka kwasa kindu kila chaku imikio cha NND alama tuite vakuwe na lelu wa kuma Masaku kuthika ngundo na alama mwisoni wa kwasya mali yo ethi wa silikali ni kuyanisya muvango wa kombwa na kuveta nyumba sio ila siwetwa atasya kitu sione ila malelo mavaniwa kuisela kana road reserve amwe katini ma ene plot isu
ona ni mawaiyo ona mayukila numba ene ndia yumeeleza kana vaina atwaiwa unenania waitambiria kumaveta kutwaiwa unulangi aingi mome usenganiki matata kwa mbene matanamba kwa kanumba isu nuni mateye matambi ala mailite na mosa mavalua kuwa mevyani kiudhokanyo ya silikali gongo kuliati silikali tuyumia mutwene nundu nyeta kwa personal pinyola nduasya matukwala nikalite nyumbani isu siako kana plot isu na mina kwaka uni mwaka wa miongo 6 na ndianengwa notice kana ngewa na kitelelu ninokie na thimiwa nikanzu oundu bailite na nanengwa mapalua on the mango ahead na nyina ka plot siakwa 3 na yu ni wanithame ni thama ni thipa thinu wa mi 3 na nipo nanangie pinya wakwa wonthe nipo pe pinyola ni na wonthe yo nangewa niomboe nyumba isu ona kuomboa ndina mbesa cia kuomboethia eka kuthama thuona maundi tonya kuthio manda bandu bangi na kulia ati na juni ukela niba kwa kiyo kyakwa ni kulia ni kesu ni kalite silikali dio mukulia mwiweke yo kitu jutu ediba na tienda bandu bangi ba na bandu bangi titonya kuthi na nitinenge 28 sia kwiwa bani tibetanga ona tina mbokulwa tithitine we chao na tibetanga butithiba na itheka igwe na binyai maundu igwe mena binyai ona tindululu tina chao no twindo titesa atu nini yu mayenda atongoi onthe va kauntini ya Masaku evo gavana seneta muyumbe kati wangi makwatiani vamwe na kumatetea maikave no ithekasyo nundu aingimo maina kundu matona uthamia na vaina muvango wa silikali kumaiva wasiola umekumbila ya silikali seneta wavina gavana matutethesi na MP Caleb mututethesi nundu nomba isu ene onana ku saidia sana na ku pyo ukethia wasisia mundu wa nomba isu ikaombwa nitothiayo nake MCA wa ward ino ya Mutituni Joana Munyao niwo mbulakana no kuendea na utetea ene nthia na kwikithikana nzila cia ilite cia kumavetanga ni ciatiwa ndenda ingi muviosu wa wakiwa malelu wangelange ivinda ila ene nthia manengetwe kuveta miako na mali ila ya maleluni onete kwa andu makwa kana kena ni nokie na yekia X miako ila ileluni wa Machakos Kangundo Road especially kisioni cha Mutituni Kaloleni ka Muthanga na Kusongo andu amwe andu azu ni manengetwe notice ya mithenya 30 na mithenya 30 kwa andu azu meno kwati wanthi na twinene ayulwa kana miako ezu yakwa kana serikali niyo ya approve ya miako ezu tiikulania kana serikali ya ile ku approve mundu akake mwako bandu oyezi bayailite na nuno nimo ma approve ya miako yakwa twinenga andu maitu notice ya mithenya 30 ni kana maume bau maendeba wankinda kulia muviosu utwaisia unenane na ene ndika na public participation bewa kutwaisia sisi ya kuomboa nomba na kuveta mali isu special andu makaelewa ni chao kiende na makaekonengwa notice ya mithenya 30 na tiikulania compensation za ile kwikwata nundu andu amona ona maino kwati ange mundu amukie ethio maeno botwa ona mwe ola wa adverse possession kana mundu ekala bandu miaka 12 ni wa ile ona uo kwitha o apply nundu wikuwa mundu ni kana endeba kwa uni enda ukula serikali otiyete maendeo nundu te ile ya maendeo te mind andu maitu na tu mind enenthi Daniel Mwongela, Mutongo TV, kuma Mutituni, kauntini ya Masaku. Chondini wa kaunti ya Masaku nikana nayo silikali ya kaunti ya Masaku Kuislamu Vilingi Wa Mauvoo mevae ni dhathie kimanza taslingi milioni 15 sia kwaka na kwa ilia musi wakuthinikia andu alama kunikite nikawaki mevae kana gender based violence na muno amwaitu ovo ni kuma kwi minister Vilingi Wa Mauvoo amoika mevae na mathau Onesmus Mwasia ulawane na kavindani kala watongwesia chathi kimwana cha kusomethia enenthi yulu waka wake mevaini chathi kila tatwa iwa musini wa Masaku kiwanzani cha mathau cha Kenyatta Stadium. Ile nyumba yetu iko na vyumba ndani yake 32
na hii mwaka tumetenga pesa ndio to make sure imeanza kufanya kazi. Ukiona kesi ya dhuluma ya jinsia, ripoti kwa polisi ndio sheria ichukue mkondo wake. Hii mwaka tumetenga milioni 15, lakini kuendesha operesheni kwa hiyo senda inahitaji milioni 30 kwa zile ni asia kwa tumwetu tukwata andote 10 kuma different police stations tukawa nginasiana tukakwata ibetibu iwe tukakwata mabukusi weko kwa the figures normally are increasing, and especially ila kwina thina wa mbesa ila kwina maundu twase thina mbesa na ila kuna ina maundu ma corona tunakwata cases mbingi. Kwa in a week we could get 10 from different sub-county officers that are in different sub-counties. Ala tukumana na mokwika awareness. We also have we have gender-based violence technical team. Ila tukumana yanundu wa train our officers, and also we go to homes where such issues nisio katuka kanena mo, and with the support of the national government to ensure that when nyumba 10 could deal na cases isu nundu we have realized and wengi mana deal na nyumba 10 which is not accepted. Usuni wa muthia wa Vilingi wa Mauvoo mwendoni wa saa 3 kwa uyusi itilikete kana saa 4 itilikete ndateka ile muvya mwana kwa alamu atambene na kwa ndini wa mesa ito ya Vilingi wa Mauvoo nyeni tawamasi wa kitaka na ulao nengelele Mauvoo kwanzia ya meko ni Sharon Ndinda na indiete ya kutani ilungu ila ingi unengelele wa Mutongo TV.